الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Hadratul muslimin wal muslimat, ia dendre engkau tutu ngaki polri suratul takwir peperengeran pengala ta'ala rituri pancajinna riatanna yamanang asriko mengi na wedding nasadari na pikiri kisininna gau-gau padan na pogau pada mui engkana engkai makdu parilan rualena engkai rilalan na atinna ripa na ada sininna engkai na papole atanna pengala ta'ala maperingerangi makadai pada ari ngeraki pada api kiri madejeki engka tu akalang wereki engka peringerang engka nawa-nawa engka pikiri tapergunakan ni rekwero soan narikode na pergunakan ni tawe akalan na pikirin na mencaji padaun ronau lokoloy balhum adallu yakippa maladapi pusani lokoloy na sa pangalatal soan na sa siyari gana tandra-tandra apikirikan upakajadian pada riolomu, pada risesimu. Wilurun ni mencaji akal rapanang, i'tibar, apikirikan. Nekia sebahagian boleh ditori pancaji dek na pikiri kiwide na palolang yakalan na ritujun na rekwero. Ayan na ron akada pangala ta'ala. Idza syamsu kuwirat nareko ripetani ni matan nasoy jadi kenana engka rumatu nang kasiwetung mumpu matan nasoy ne kiade nagaga cahayana
dena nariak kegunang, dena nariak kitang. Ripetang ini. Imang kumutiro pak diseneng ni, paham madecing ni. Angkamatu sewa waktu, angkamui pak diseneng ni, angkamui paham ni. Naiki adena nariak kegunang. Mapetan ni. Dena nan caji sulu lampu mapetala do ni linoy kabur ni pakitan na tawe dena na kegunang ni angkay polarisasena pengalatala. Jadi pengalatala makadai nariko pole waktu makwero aga na kidom nariko mapetan ni asoy wa idhan nujumun kadarat nunya nariko tak buru-buru ni wetung ni tak sia-siai tak teri-teri dena gaga mondro-londrongan na tau macai rilinoy denaga ketetapan tak sia-sia maneng alena na degaga pendirian na tawang kay pangisengan na rilinoy tak sia-sia maneng na sebab ia merupakan bintang jadi wetu ini engkau kasih wetu tak teri-teri. Dia ni sering makan lau pegi, lari lau pegi, bual lau pegi. Toki pengisengan ni rumah tu, ketonong kada pakor. Mancaji tu amang pusat topi. Nasabah wetu ni na tak sia-sia. Wetu ni na si salah-salah. Toki pengisengan ni na degaga pendirian na. Dia ketetapannya alena selalu bertolak belakang dia disema kada tolong pega toke do fikuri ngagang kana tau make gunang ini wetunya de tona disengalena nasaba pusatu wetunnya pusatu itu pudnai pak disengan wa idzal jibalu suyirat nanya nariko ripalolo ni bulu ya biasa mencaji patokan kidotoni lolotoni laritoni agane pigau nasa nariko makui radan na pengalatan mencaji atanang mencaji patokan loloi lari suirat ripalari bulu ripalese bulu enaja ni idi tamang ni man rasa ni idi tau bicu jenaruna kada pengalatala kada tutuki angkat tunang kamatu na pole betu makoy tawading ni yatani tawading ni yakatani karya-ria tidak ada lagi pendirian jadi idi maka cuy itu nanarisang nyalo lebih pedi pusata. Nah sebab bulu kede lari. Jadi nalada mapahang, malada mai galisat nadana pengalatala. Capu linoy dina capu tafsirna kurang lebih sini tu lebih kurang kai hadir. Jadi makuradana pengalatala. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat nanyanariko al isyaru untamat tampue uttilat sudah disia-siakan dene jampangi
matampu ni untata olokolota safita denene jampang meloni rienala asena galutta denene jampang ni kesena ni kesibukan denene piara bolata denene piara napolei asile yang ladei foji keluarga ta denene jampangi anak ta denene piara tasya mana menisibu mana ngitawe angka mana susah noloi tawe angka mana peri noloi tawe ayaro na peringareman ni pengalata angka matu waktu na pakokil kadang ni al-isyaru utilat riret tau ringgi ulawat tiani malai dene ga jampani apa yang berharga yang bernilai tidak ada lagi nilainya matampu ni dene ga jampani untana sapinna aganna yamana bolana dene gaga napakosok bawang sibu itawe menghadapi siaga gana kesulitan. Jadi adana pengalat Allah peringatan wa idzal husirat neniana reko olokolo munri rialai angkamana mi mesum mewe si campur tawi angkamana mi madepungan macange singai beronge gajai angkamana mi ulai angkamana mi masuta ter si campur tawi agane pido narik mapakirona sa pengalatala sadia mogo hadapi gau mapakur wa idzal biharu sujirat nanyana reko al biharu tasih sujirat ripaluai makan riapie kita sih menjadi binsing kita sih malu mana tasih menolong pegai ko tahu guru ya kurang lebih narampi pengalata tania ada tolino ada anna pengalata Allah tasengami tu lima pakor tasih engkau tu matu nengkana lalumpa tasih menilau pega tawan kai pahanna nasolani ni toega ya sanitasi rion mala balir rion mala intang ni ke alena na malalumpa na palaina na tahu na susai tahu padahal alena rion maralap paeda rion makutana ni ke alena na makasola manang nancuru lino aku makoni rotawi aga nakido tahu dingin makuasai ki pedeceng ki alena pasolang alena mandre ki alena perenaja ki al biharu sujirat tasiri palumpani ripaluani denane rule makidunang denane rule malopi makapala rilebona denane rule mala intana balena nasaba maluan ni mapallani nasolani ni siage gana tu dipancajinna pengalata Allah angkan kamatu napakurna sa pengalata wa idzan nufusu zuwijat nandiana reko an-nufusu tawe ripasiri puripu maneng ripasi sio-sio maneng semua golongan bersama dengan golongannya ripasiri pumaneng golongan natoha padan natoha angkan kamatu napakurna sa pangalatala an-nufusu zuwijat ipasibawa maneng ni dena naman kiriakutana makadani kay wawan na tau majai wawan na tau madecing wawan na tau ceko-ceko wawan na tau de na maceko-ceko kamaneng ni madepungan maneng
Jadi melo memang ni ripile niga melo riewa sisyo. Niga melo riewa bersama nanti narikopolo rekoro watui. Melo ke si bawa niga. Ipile memang ni mangkokol. Melo ke si bawa pak beri jamai, melo ke si bawa tau kutu, melo ke si bawa tau dena puasa. Meluki si bawa tau lisak ranangkai terserah kuridi. Apa angkanang kamatu? Dena ni aku tanang. Tania alena tau makelo. Tepai TV bawa koe golongan mui koe. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal maudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nunia nareko anak-anak rilemak tutui riak kutanang ni aga dosana nariuno jajan anaknya biasanya perok tawe sebab dia nak kena kawin na mana terpaksa na suruh perok kato atau yaruna tungka turia galin na pengalatala atau makwero kode memang na toba na mati jelas lisat na rana kepacalan na pengalatala mereka toto jami yaro nasa nga natulot tao padahal nawunoy tao degaga dosa na nanay tao pigoy ni madosa ayaro na rampe pengalatala ni semana pengalatala makademega tao rilalan na daerah wajo angka terkenal paperoanana di nama bela polo di kota Sengkang riakutana matur sesena pengalata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ripegai dosa aga dosa nariuno yero anana yero ya bian ria lekale ilem tutu nana lemunya wana tau pengalatala narampi manang ni aga na mapiga umatu nariko pole watuma pakwero. Iko pogawai ni aga kedomo, iko misengin ni aga kedomo, iko petugase pikong kita tanggung jawab muriolo na pangalatan. Iko salam ya mana bagaimana? Makohiro surakko. Ya mana na rumelo ri pedecini, melori usaha. Biayi dzambin qutilat. Agai dosa nasaba aga dosa nariuno yero nanaero nari lemak tutu wa idza suhufu nusyirat nunya nareko surah amalai matu rifal lebay de tota masiri ko lebay surah malata nangkay kuruma kada purin min Manila Purin mandrenu harang padahal tau terkenal melebih kilinoy ternama termasyur yang ke surah malana panga pale tau jalan dosa sifatna di nerisen mega tau di niseni kama tau miseni terutama alena ni selada alena jadi riteriamma tu surah malaya agar ipogau agar ya tekakan kemana mitaroki agar ita agarin kelinga agar jokai agar gesa agar karawa kesemuanya tertulis wa idza suhufu nusyirat anariko surah malaya riterian wa idza samau kusyitat nariko langi ricara-cara ni ripipu ni risebo-sebo ni langi adana pengalatal wa idzal jahim su'irat narikorana ka ripalluan ni ripatuni ripallumpani wa idzal jannatu uzlipat nariko suruga ripat depeni kamatu nang kanipat depe suruga rendring suruga ipitaini tau meloi ritarui meloi mundur ilalanna Yenaruna peringaran pengalatala sebagai petunjuk pamase na pedami meni makoi matu situasi makoi keadaan ni demu tori mapak tu ketumatu nangka
tabong keraman ng rahasia. Jadi di pegawai ini gawe siap sedia untuk menghadap kepada Allah, untuk mempertanggungjawabkan agar ipogau. Hadirin hadirat yang kami muliakan, yenaro ayat surah pura na baca sedih to kasiasi, sedih to kasiasi orane beloi lauri kampung na neka melalui lautan lalu ritasi neka de gaga perongkosan na jadi launi ritasi sapatonangan ang kanalo pinaruntu meloni acereng kasi tapat cueka de gaga duiku mate penalopie kurasiri tatunasan melo malo pinade galo pinna tonangam mo gaya iko ga malli yalay sirina na sinampay marilaw ka kasi ang kamakunray na patyoyro tawe makunray panari ayan rumete so ayan makunray biasa to na poli si Peru patyoy tawe kasi to kasi asiro tomatoa ayoro ronewe tunru ni nasba makunre pangarui so ayoro ronewe megasana masola lantara makunre payor makunre jajilad nariko yalay tado risitangi inampai nakada nabita an-nisa'u habailus syayatin yaitu seta makunre tado na sitangi napatweni alari lopie makelo ni makunreye mak gambusui atau mahitar iroronewe irotosogie minum ni minuman keras menari ni makunreye makelong ayana mahitar oronewe ede nameta makadani yaro ponggawalo piero idi si tomata makilong nasa dena mu cocok kasi makilong makuran ni siku sipona nasa dena di kotia ko makilong buk ko notasi ikoto pada gaga di se masewang mato mandre meloto mandre disuruh ko makilo de melo makilong lebih buk ko notasi de buah-buah maka dia makundre aja pakir tomatoai dia gagau dia nasiwala nasa dia tarik makilong kotia makilong hubungin notasi makilong ni kasi tania elo biasa yarunan na baca pura baca matausay ma bismillah na baca idha syamsu kuwirat latu wa idha suhufu nusyirat tulima coli niro punalopie dena na mate sadari apa ninggaran ni sebab bansara nasebah sara nasoi abalai tego malai lumapakro niga karan nilong nir nasatania karanang poluri pengalatala nasepat teru dari baca sih wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat tapana napepekan ni hitarna nasebe buat-buat ni pahala-halani nagasa yun makunre yan makunre melo patama karanaka abalay makunre ya kotia ko ikawini ubok ko notasi majalad dan wita toba iro tau purairo majasi pakna toba irilon nalupina sabari widasyam sukuwirat tumalabikon kay hadir pungala ta'ala narikumelo tirong yatanna togal lawalawaiwi ananya biasa sidi miaya dua miaya na sabari na toba tau amongari tumalabikon kay hadir napapaede ye ayana pungala ta'ala nari sadari sinin na gaw-gawta nari tobakang
ngajalalo na tumati rilalan na dorakannya di sisi rejana pengalatala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.